ada Pancasila, lambang Indonesia. Doa alim ulama, berkibarlah Indonesia. Merdeka bukan hadiah, dicapai susah payah. Berkat jasa ulama, merdekalah Indonesia. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bhinneka Tunggal Ika, asas Pancasila. Berbeda suku bahasa, tetap cinta Indonesia. Wahai para pejabat dan juga para rakyat, bersatulah dengan ulama, kita jaga Indonesia. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maulidun Nabi, kita jaga NKRI. Berkah Maulidun Nabi, NKRI harga mati. Bangga terhadap bangsa, rasa syukur ada yang esa. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Garuda Pancasila, lambang Indonesia. Doa alim ulama, berkibarlah Indonesia. Merdeka bukan hadiah, dicapai susah payah. Berkat jasa ulama, merdekalah Indonesia. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Padang bulan padangnya kaya rino, rembulane sing awe 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 awe. Padang bulan padangnya kaya rino, rembulane sing awe awe. Kini tak ceritane kanggo sebo mengko sore. Kini tak ceritane kanggo sebo mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikra min darar al-awsaf al-muhammadiyyati uqudah tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سعي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رخال وتشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين يا الله. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل خضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا، ودنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته، وأشر وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر، وجعلنا يا ربي في الأسن الحسين من جميع البلايا، وفي الخرس المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائم، وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Baiklah, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembukaan kembali untuk acara pada malam hari ini. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, kita mintakan kepada ayahanda kita Habib Muhammad, kepada beliau dipersilahkan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salih ala ma nawa aslahuna salihun, ala ma nawa ajdaduna salihun, ala ma nawa al-mujahidin, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan dibacakannya Al-Quran Suratul Fatihah tadi, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Dengan ini kami mintakan kepada Guru Haji Abdurrahman Ilsi, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحزن
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada beliau serta kepada kita yang mendengarnya. Kemudian acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah lomba muslim. Penyerahan hadiah lomba kegiatan muslim. Jadi kepada juara 1 agar dapat ke atas karena akan diserahkan oleh Habib. Kami panggil atas nama juara 1 Ajan atas nama Kamil bin Haji Mahyuni. Karena langsung lah berkumpul dulu. Kemudian juara 1 tata tertib salat kami berikan kepada anak kita Mahyudin bin Abdul Ghani. Berdiri. Juara 1 tartil Al-Quran kami berikan kepada anak kita Mahmudah bin Haji Ardian. Juara 1 busana muslim dengan kita berikan kepada anak kita Rahmawati bin Adi. Di mana? Anggih bampat aja. Oh iya, sip. Nah. Belum. Iya, sip. Satu-satu kah atau sidin aja kah? Iya, anggih azan. Iya. Foto silahkan ya foto. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Kemudian tata tertib salat. Nah, ya, kepada Anda kita Mahyudin dipersilakan. Iya, salim. Allahumma sholli alaihi. Iya. Tunggu dulu. Iya. Tata tartil Al-Quran Mahmudah. Ya, Allahumma sholli alaihi. Ya, busana muslim Rahmawati bin Adi. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada Habib tadi yang telah menyerahkan hadiahnya. Acara selanjutnya yaitu kita tahlil untuk almarhum dan almarhumah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia serta untuk almarhum dan almarhumah pejuang dan pendirinya Masjid Nurul Islam. Kepada salah satu Habib kami dipersilakan. La ilaha illallah, la ilaha hayyun mawjud, la ilaha illallah, la ilaha illallah hayyun baqi, la ilaha illallah, la ilaha illallah hayyun daimun la yamut, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut
وعليها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي من سورة الإخلاص 3 مرة والمعاوذتين ووالدينا ووالديكم خاصة وجداتنا جداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وبه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افتح باب رحمة الله وعدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدون الله وعلى آله وصحبه وسلم على كل ذرة فمرة الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليت ومن أنت عليها من الغارثين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن أنت عليها من الغارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آتِ بمهدي فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قولي لا إله إلا الله وما قلنا من قولي سبحان الله بحمده ما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة ونهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواج رسول الله الطاهرة الأمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا خصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء سيدنا الإمام حسن سيدنا الحسين وذريتهم الجميع سيدنا محمد العباس رضي الله عنهم أجمعين وأصولهم وفرعهم وأرواح التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والسادة الصوفية والمحققين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا منهم سيدنا الإمام وسيدنا الإمام المحاجر إلى الله حمد بن إنسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلبي والإمام أبو حسن الأشعري والإمام موسى الأشعري والإمام منصور الماتريدي والإمام علي بن أبي عبد الله محمد بن يوسف الحسني ثم الأرواح الشيخ الإمام الشافعي حنبلي مالكي حنفي رضي الله عنهم أجمعين وأصولهم وفرعهم ثم إلى الإمام كتب مولانا الحبيب محمد بن علي مولى الداويلة وبهم القادم ثاني عبد الرحمن محمد السقاف الإمام كتب مولانا الحبيب عمر خضار والإمام كتب مولانا الحبيب بكر سكران وابن مولانا كتب مولانا الحبيب الله بكر سكران وكتب مولانا الحبيب علي بن بكر سكران مولانا عبد الله بن بكر عيدروس وابن من كتب مولانا أبي بكر بن عبد الله عن عيدروس العدني ثم اللهم مخرما شيء مرحبا مخرما شيء معروف بجمل ثم إلا شيء من فخر الوجود شيء أبي بكر بن سالم أخير بن سالم مولانا حبيب محمد بن محمد الحبسي سيد سعيد مولانا حبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرشة مولانا حبيب يوسف بن عبد الحسني ثم إلا روح قبل العنفاس مولانا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الإرشاد ووثير العباد والبلاد سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الهداد صاحب الراتب وعلامة الدنيا الإمام
كتب مولانا الحبيب عبد الرحمن الله فقيه ولمن كتب مولانا الحبيب عمر الشاطري وكتب حبيب عبد الله الشاطري ولمن كتب مولانا الحبيب السنة الشريف كتب مولانا مسلم الشاطري ولمن كتب مولانا الحبيب محمد محمد قلب التريم ودر عليه عبد الرحمن الديب عين حسن الشيخ جعفر بن سنجي ولمن كتب مولانا الحبيب علي بن محمد الحسين سيف عبد الله صالح وفرحه ولمن كتب مولانا الحبيب عبد الله شهاب وابنه مولانا الحبيب علي بن عبد الله شهاب ولمن كتب مولانا الحبيب بكر بن عمر بن يحيى كتب مولانا بكر بن محمد أسقاب وصالح وفرحه وابن مولانا سقاب بن أبو بكر سقاب ثم إلى الإمام كتب مولانا جعفر بن سخنا سقاب ثم إلى الإمام الهبر الكتب سنة مولانا عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجري شيخنا عمر بروحي سيد الوالد سيد الإمام الحافظ المسند الكتب سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن القادر بن أحمد فقيه رضي الله عنهم وصالح وفرحهم ثم إلى الإمام ثم إلى كتب مولانا حبيب الله كرامة عبان مولانا سنة ندرس كما ترون كفر مولانا سنة حدات لما تنجم بريو ولما كتب مولانا حبيب سالم جدا كتب مولانا سنة والكتب مولانا الحبيب علي بن شوقي كتب مولانا الحبيب كتب مولانا الحبيب حسين بن عبد العزيز كرامة الله كتب مولانا الحبيب علي بن شوقي كتب مولانا الحبيب سالم جدا ولما كتب مولانا الحبيب صالح بن سلام تقول صالحهم وفرعهم ثم إلى روح ثم إلى روح الحبيب محمد السقاب والحبيب عبد الحامد القدري وثم إلى روح الحبيب عيدرس الجفري وثم إلى روح الحبيب حسين شهاب وإلى روح الحبيب حسين المطهر ثم إلى روح حجي عبد الرحمن بسويدان ثم إلى روح حجي أبو سالم ثم إلى روح هاشم أشعري ووالدينا ثم إلى أرواح كافة الأقطاب وأوتاد أبدال وأهل النقبة وأهل الدرق وكافة الأولياء أهل الذنب والشباك والباكي والمعلى والفريد والبدور وكافة الأولياء أنا أجمعين المشارق أدنى مغربها برها بحر أينما كانوا حلت أرواحهم ثم إلى أرواح من استمعناها هنا من أجل سببه ووالدينا ووالديكم خاصة وجدتنا وجدتكم وخالاتنا وخالاتكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتأتل بين أيديهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من ثوفره وثقل به موازنهم من الحسنات واغفر لنا ولهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقل الصالح اللهم أدخل في قبورهم روحا وريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى إذا سئل عان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا وختم بصالحات أعمالنا وأعمارنا على الإيمان والإسلام جميعا توفنا أنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمين بها أحينا عليها يا حي وأمسنا عليها لا إله إلا الله يا مميت وبعثنا عليها لا إله إلا الله يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya yaitu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, sebagai tanda cinta kepada bangsa kita. Kepada hadirin dan hadirat semuanya, agar sama-sama kita berdiri. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل عليه. Tanah airku karena cintanya di sana aku
jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada hadirin disilakan berduduk. Ya, acara terakhir yaitu acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad As-Sighab. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para habaib yang telah berhadir pada acara kita pada malam hari ini. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama serta guru-guru agama. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh masyarakat dan hadirin hadirat rahimakumullah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami atas nama penitia pelaksana perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 serta haul akbar mengingat para pejuang dan para syuhada serta mengingat pejuang-pejuang berdirinya Masjid Nurul Islam, mengucapkan ribuan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan kami kurang berkenan di hati pian seberatan. Terus acara selanjutnya yaitu penyampaian ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad As-Sighab. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kalau berdiri satu umat, kalau duduk sedikit lawas. Dia kada lawas, sedikit lawas. Pilih mana? Berdiri satu umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang nyaring. Ini mau lawas kayak apa? Yang nyaring lah. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar! Biar kada mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada pecinta-pecinta aulia-aulia Allah. Pada malam 18 atau kalau harinya 17 Agustus dalam rangka mengenang, mendoakan para pejuang-pejuang, sebab merekalah kita bisa menikmati
apa ini, Desa Paharangan. Andaikan pejuang-pejuang tidak memperjuangkan Indonesia, mungkin sampai saat ini masjid ini tidak bisa berdiri. Makanya kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri atas perjuangan orang-orang yang terdahulu. Kita berterima kasih kepada mereka atas perjuangan yang telah mereka lakukan untuk bisa anak cucu menikmati hasil daripada perjuangan mereka. Amin. Pian sekarang ini bisa minum air nyor, bisa. Nyaman gak ada? Pian ikut menanamkah? Yang menanam siapa? Kai. Orang Bahari yang menanam. Karena berkat orang Bahari, karena berkat yang berjuang, pian sekarang nyaman. Jadi mereka ini orang-orang yang hebat. Mereka ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi pahala, diberi kenyamanan yang tidak terhingga. Lebih nyaman mereka di tempat di sana. Jangan pian menyangka mereka yang meninggal memperjuangkan agama fi sabilillah wala tahsabanna. Jangan menyangka mereka cuma mati. Mereka itu hidup farihin. Mereka senang. Mereka di alam sana senang. Kok bisa senang? Kada ruwet. Orang senang itu kan kada ruwet. Kada ngalih, kada pian. Orang senang itu kada ngalih. Pian sekarang masih ngalih. Mikir bayar listrik gratis kah bayar? Bayar. Banyu gratis kah bayar? Uang sekolah bayar. Nukar seragam ngalih sekarang ini. Tapi mereka kada ada. Orang-orang yang sudah meninggal ini kada mikir bayar listrik lagi. Jujur. Kada ruwet lagi bayar banyu. Banyunya mereka menikmati. Sudah disiapkan oleh Allah air banyu sungai yang mengalir terdiri dari madu. Nah, mereka kena di akhirat mandinya mandi madu. Kalau di dunia nyanyian aja, mandi madu. LP Sukaisi, nggih Bu? Bu, kena di akhirat mandi madu, pian. Kalau di dunia, pian takut lawan madu. Mau madu apa racun? Bu, nggih. Takut, tapi di akhirat farihina, mereka senang di sana. Karena apa? Karena mendapat pembalasan dari Allah yang sangat istimewa. Makanya kada mau bulik lagi. Ada orang mati bulik? Ada. Kalau ada bulik, namanya hantu. Sudah jelas. Orang-orang yang membela, yang memperjuangkan agama, yang memperjuangkan negara untuk mendapatkan kemerdekaan, mereka benar-benar berjuang dengan hartanya, berjuang dengan nyawanya, sehingga banyak tidak tercatat siapa orang yang meninggal, nggak tahu, tapi Allah lebih ngerti dan Allah akan membayar sebaik-baiknya bayaran.
Mudah-mudahan ditambahkan kenikmatan mereka. Amin ya Allah. Mudah-mudahan mereka ditambahkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangkan lebih senang daripada kehidupannya. Amin ya rabbal. Yang sudah mati. Sekarang yang belum mati. Siapa yang belum mati? Jangan merasa mati. Belum mati antri. Bagaimana sikap orang yang belum mati? Pian, kalau orang-orang kayak pian dahulu, itu mereka sudah berjuang, sudah jelas. Tinggal pian meneruskan perjuangannya. Meneruskan aja, kada repot. Sudah didahului, sudah dirintis. Tinggal kita melanjutkan aja. Kan nyaman melanjutkan. Sudah ada jalannya, tinggal membaiki jalan. Sudah diberi ilmu, tinggal menambah ilmu. Apa perlunya kalau mereka berjuang, kita adalah meneruskan. Kira-kira bagaimana negara kita ini, desa kita ini, kampung kita ini supaya menjadi kampung yang kuat, yang tidak ada menjajah lagi. Kita dulu karena keteledoran sampai dijajah 350 tahun. Dan ketika itu orang-orang diam, nggak ada yang berusaha. 350 tahun ini lawas. Seumpama orang beranak itu sudah berapa keturunan. Tapi ulama-ulama kumpul pada tahun 1700-an, kira-kiranya gitulah. Menurut sejarah. Mulai ulama kumpul, kemudian memberikan ilmu-ilmu, memberikan pengetahuan, pengertian supaya tidak dijajah. Bagaimana supaya kita ini hidupnya tenang. Nah, disitulah maka timbullah perjuangan di mana-mana yang diketuai oleh ulama. Imam Bonjol, tahu pen gambarnya Imam Bonjol? Besurban. Besurban itu siapa? Bebulang itu siapa? Ulama. Pangeran Diponegoro, ada di Sumatera, Cut Nyak dan sebagainya. Itu ulama-ulama, semuanya ulama. Maka Indonesia pun mencapai kemerdekaan dengan berkahnya ulama-ulama. Artinya orang yang berilmu. Makanya sekarang kalau kita ingin tempat kita, negara kita, atau kampung kita, maka jangan lupa persatuan. Jangan lupa persatuan. Negara itu akan menjadi kuat. Negara ini akan hebat. Kalau orang sini menyambat harat. Nggih. Pian mau yang harat apa yang biasa? Mau yang harat apa yang biasa? Yang harat, Bang. Rumah harat. Kendaraan harat. Bini. Cepat kalau bini. Kalau kita kepingin harat, kepingin kuat desa kita, maka kita harus bersatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, beliau mengatakan bisa kuat Islam, bisa kuat suatu negara kalau 4 komponen ini bersatu. Komponen, bukan komponen. Komponen bersatu. Kalau 4 macam orang ini bersatu,
jelas kuat sudah. Kalau kuat itu kada bisa ditembus, kada bisa direkayasa, kada bisa dijajah, kada bisa diatur orang luar. Yang pertama bi'ilmil ulama. Dulu Sunan ya, golongannya Sunan-Sunan dekat itu golongan Imam Bonjol itu ulama. Bi'ilmil ulama, ulamanya harus mau memberikan ilmunya. Alhamdulillah di tempat kita, di desa kita selalu ada ulama. Selalu ulama memberikan ilmunya tanpa pamrih. Tahu pian tanpa pamrih. Kada perlu dibayar banyak-banyak, kada perlu. Capek ulama tidak peduli, datang dia. Nomor satu ilmunya ulama. Yang kedua adalah biadlil umara, dengan adilnya pejabat. Maaflah aku bertakon, pembekal ada gak? Alhamdulillah. Pak RT Pak? Ada. RT ada, lengkap lah. RT 1, 2, 3, 4, 5. Dengan keadilannya umara pejabat, kalau di desa itu pembekal, kalau di kecamatan apa? Camat, kalau di kabupaten bupati, sudah jelas sudah itu. Jadi pejabat-pejabat jangan sampean kecil hati, walaupun sampean menjabatnya RT lah, kada dibayar RT itu, dibayarkah? Hah? Ada bayarannya lah. Apalagi ada bayarannya. Di tempat aku itu kada berbayar RT. Alhamdulillah, apalagi berbayar pian. Penjabat ini modalnya cuma satu, apa? Adil. Jangan bela golongan sini, golongan sana. Itu aja. Ada orang yang perlu langsung datangi. Jangan menyangka penjabat walaupun cuma RT, tapi kalau adil nanti di akhirat Allah yang akan melindunginya. Ada 7 komponen nanti di akhirat. Yang pertama dilindungi oleh Allah, dimasukkan surga oleh Allah, pejabat yang adil, imamun adil. Itu. Jadi jangan takutan jadi pejabat pian. RT atur yang bagus. Kalau ada yang kada mau diatur, biar aja. Jangan diremehkan. Yang nomor 2, pejabat. Penjabat ini harus kerjasama lawan ulama. Kalau kepingin jadi pejabat yang bagus, adalah pembekal. Pak RT, kalau ingin jadi pembekal yang bagus, jadi RT yang bagus, jadi RW yang bagus, banyak-banyaki beelang ke ulama, minta nasihat lawan ulama. Jangan kada pernah ulamanya ada di desa itu kada pernah datang pengajian, padahal harus beelang lawan ulama. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sebaik-baiknya pejabat adalah pejabat yang mau datang kepada ulama, artinya mau kerjasama, minta nasihat. Nah ulamanya pasti mau menasehati, namanya kerjasama. Kerjasama ulama dengan umara. Jangan sama-sama kerja, paham? Sama-sama kerja, jangan ulama ke kanan, umara ke kiri, kada pernah bertemuan. Kerja
Yang boleh itu kerjasama, harus saling mengingatkan. Datang sedikit-sedikit, seminggu datang kepada ulama, ini ada masalah gini guru, kayak apa. Nah, guru akan memberikan ilmunya. Ini caranya, karena guru itu lengkap dengan teori-teori. Yang ketiga bisa khawatil aghnia. Tambah satu lagi, dari 2 lah, 3 sekarang. Dengan murahnya orang-orang yang sugih. Ada orang sugih? Ada orang sugih? Angkat tangan. Habib aja yang sugih berarti. Mudah-mudahan saya miskin. Itu akan sugih kada mau. Lagi doa. Ada yang sugih? Ada. Angkat tangan. Bu, angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan sugih. Amin. Takut bener jadi orang sugih ya ini. Orang sugih itu harus kerjasama sama ulama, sama umara. Apa kerjasamanya orang sugih ini? Orang sugih itu jadilah orang sugih yang pemurah. Mau didoakan jadi orang sugih? Amin. Syaratnya pemurah. Ayo kudukan. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini seberataan jadi orang sugih yang pemurah. Amin. Amin. Kalau pemalar mudah-mudahan miskin. Amin. Hati-hati. Ini malam keramat 17 ini keramat. Indonesia merdeka pada pada 17 Agustus itu keramat di sana pas bulan puasa pulang. Jangan hebat. 17 itu adalah angka keramat. Sembahyang 17 rakaat. Sehari semalam. Kalau pengen kurang ada masuk. Sembahyangnya jangan kurang dari 17 rakaat. Nggih. Bu. Larang bener suaranya Ibu. Jangan kurang dari 17 subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Jangan kurang. Keramat 17 ini. Makanya diadakan peringatan. Memperingati karena 17 ini adalah angka keramat. Jadi orang-orang sugih harus mempergunakan hartanya untuk menyokong ilmunya ulama, untuk menyokong keadilan umara. Jadi kalau negara mau begini, kita siap orang-orang sugih itu. Kalau enggak gitu enggak bisa sugih sampean. Karena sugih itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang mau menolong. Orang-orang kaya yang mau menolong kepada orang yang diperlukan, walaupun hartanya banyak, kena dia masuk surganya bi ghairi hisab. Kada usah ditakoni lagi dari mana pian dapat duit untuk apa, kada, langsung orang yang kaya, yang pemurah, yang mau memperhatikan kepentingan. Di Paharangan ini sudah ada contohnya lah, banyak contohnya orang-orang kaya. Kalau sampean dalam hatinya punya niatan ingin mencontoh orang-orang sugih ini, itu insya Allah paling minim sampean pahalanya sama lawan orang sugih. Jadi orang yang paling bagus, orang yang paling istimewa itu adalah orang yang diberi oleh Allah harta dan diberi ilmu. Itu yang paling istimewa. Duitnya banyak, kemudian ilmunya banyak. Artinya dia ikut ngaji, kemudian dia mengeluarkan hartanya karena pahalanya begitu besar. Pian yang tidak punya duit tapi niatnya sama aja sama orang yang membangun masjid ini. Pahalanya sama,
kada bermodal, cuma modal niat yang bagus, maka orang itu diberi oleh Allah sama pahalanya dengan orang yang sugih yang pemurah. Nah, ini dua yang hebat ini. Jadi cukup niatnya aja. Diniati, kalau aku kena sugih, aku mudah-mudahan bisa seperti Pak Haji itu. Amin. Nah, tapi kalau sugih bujur jangan pemalar. Yang keempat, yang harus kerjasama adalah orang-orang miskin, fuqara. Jadi orang miskin ini bisa menjadikan negara kuat kalau orang miskin ini bidu'a il fuqara, selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya orang fakir ini? Orang fakir itu doanya mustajab. Artinya doanya diijabah oleh Allah. Nggak punya duit itu doanya ijabah. Nomor satu, doakan guru. Jangan lupa orang miskin itu doakan guru. Guru doakan mudahan panjang umur guru, banyak rezekinya guru, Habibnya banyak rezekinya. Itu doakan. Karena orang yang miskin inilah orang yang kabul doanya. Jangan kada berdoa, pian. Doakan. Doakan orang sugih. Orang sugih doakan. Kalau orang sugih kayak apa? Orang sugih nggak perlu doa. Orang sugih nggak perlu banyak sembahyang, nggak perlu yang banyak. Apa? Orang sugih itu banyaki bersedekah, banyaki. Kalau bisa sampai habis dah duitnya. Loh, tapi kalau habis cepat datang. Bahasa Jawa itu begini. Jadi kalau kita itu mau sedekah, bahasanya mah entekno. Ada orang Jawa sini? Ada orang Jawa? Paham? Entekno. Entekno itu habiskan. Entek itu habiskan. No, ada lagi. Jadi caranya kalau sampean kepingin banyak duitnya, kalau sedekah itu habiskan, datang lagi. Datang lagi. Enggak sogeh sedikit, enggak habis. Ada ulama. Kebetulan ulama ini sugih. Artinya bukan sugih dia kerja, cuma rumahnya itu mewah. Aku takut kelawasan ini. Terus kah? Nah. Ya nggak apa-apa, saya main duduk sini, aku bulikan. Ayo kah, jam 4 kah? Awas pian, aku bulikan berdulu. Ulama ini sugih. Ulama itu memang heran, kadang bekerja tapi sugih. Banyak orang datang membawa ini, kadang kerja ulama ini sugih tapi rumahnya bagus, kadang dibangunkan lawan orang bagus, peralatannya mewah. Ada santri satu datang, guru, kenapa? Pian ini rumah mewah betul ya. Kenapa? Alat-alat rumah biasanya orang ulama itu miskin, guru. Terus maksud pian, bang, aku sepertinya tidak pantas pian ini jadi wali. Soalnya mewah seberataan itu. Ya terus kayak apa kalau diambil? Pian mau ini ambil seberataan. Ini ulama ini ambil seberataan, ini barang-barang rumahku ini angkut, berikan orang seberataan. Ulama wali ini kada terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ambil seberataan, dibawakan truk lawan muridnya, santrinya, bawa truk 2 lagi, dihabiskan di dalam rumah ini. Alat-alat dihabiskan, dibawa, sudah dikirimkan, dibagi-bagikan sampai habis 2 truk. Bulik laporan masuk ke rumahnya ulama tadi, banyak lagi itu. Ternyata lebih bagus, lebih mewah dari yang dibawa tadi.
Kata guru, ini bukan aku, ini ada orang membawa ke sini. Jadi aku suruh taruh, suruh. Masya Allah, kalau sudah habis datangnya itu lebih bagus lagi. Nah ini orang kalau pemurah begitu, sampean kalau kepingin cepat jadi orang sugih, habiskan duit itu. Bawa duit kada? Bawa duit kada bean? Keluar rumah bawa duit, tapi bawa duit di kantongnya ada duitnya. Bawa duit lah. Alhamdulillah. Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapat surga kecuali kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Bawa duit. Bawa duit. Duit yang paling sampean cintai berapa yang di kantong? 2.000. Cinta lawan yang 2.000. Apa cinta sama yang 5.000? Cinta mana? Apa cinta yang 10.000? Habis 10.000 berapa? 20.000. Habis 20.000? 50.000. Habis 50.000? 75.000. Habis 75.000, mana yang paling saya mencintai? Yang paling senengi yang mana? Berapa? 2.000? Paling yang disenangi, paling senangi berapa? Yang 100.000. Nah, itu Allah mengatakan kamu tidak akan bisa mendapat surga, tidak akan bisa mendapat kebaikan kecuali kamu nafkahkan yang paling kamu cintai. Makanya pengen kadang mau sugih-sugih bang, kalau bersedekah itu yang 2.000 buruk pulang. Nah ini orang sugih itu kada perlu doa, yang mendoakan ini orang-orang miskin. Doanya orang miskin ini hebat. Tuh kadang-kadang ada pengemis datang minta duit, didoakan sama pengemis, mudah-mudahan pian pergi haji, mudah-mudahan. Oh banyak doanya, padahal cuma dikasih 2.000 lah, 5.000 lah, anggap 5.000. Doanya itu hebat. Itu orang berdoa ikhlas, amin sampai cepet-cepet. Malah Habib ini kalau ada orang begitu, ada berdoa seneng aku. Nah terus terakhirnya doakan Habib ini pulang. Nah, kada mau mendoakan. Pas yang itu takutan dia mendoakan. Masya Allah. Ini fakir miskin itu bekerja sama supaya menjadi kuat negara kita. Doakan ulamanya, doakan umaroknya, doakan orang sugihnya, doakan biar tetap pemurah, kan begitu. Terus itu 4 komponen ini kalau mau kerjasama, bukan sama-sama kerja, yakni maksudnya bagaimana? Kada mau cuek aja. Jadi ulama ilmunya dikomersialkan. Paham? Paham? Undang itu ada tarifnya, undangan tarifnya sekian. Itu komersial namanya. Dikomersialkan. Atau umara nggak adil, pilih-pilih, BLT keluar yang dipilih cuma saudaranya. Ada gak ada? Di sini ada. RT, hati-hati Pian. Yang dipilih itu jangan orang yang tidak mustahik. Yang mustahik itu yang perlu bantuan itu. Ini sudah soge dapat 2. Ada? Mana? Yang sudah soge jangan mau diberi BLT sampai didoakan itu orang miskin. Asalnya pengen soge jadi orang miskin, mau? Jangan diterima aja ini. Hati-hati umaro. Umaro itu adil. Kalau memang orang perlu harus dibantu, kerjasama sama orang sugih dapat insya Allah. Yang belum mengeluarkan zakat diambil zakatnya, diberikan kepada yang mustahik.
Kemudian orang sugihnya tadi itu pemurah. Kalau orang pemurah itu tidak perlu sembahyang, kalau berdoa. Orang sugih tidak perlu sembahyang, jadi wali. As-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Kan yang dekat dengan Allah itu wali. Aulia itu dikatakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Loh, kalau dikatakan orang pemurah itu, yang biasa pemurah itu yang sugih biasanya. Kalau sampean pemurahnya paling nyumbang 5.000 selesai. Tapi kalau orang yang sugih, wah 1M, 2M, langsung hebat. Itu jadi orang-orang yang qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, dekat kepada surga, baidun minan nar. Ini orang sugih. Jadi orang sugih itu paling nyamannya gitu. Duit aja sudah, pian amalnya duit. Ada orang miskin beri, ada orang perlu beli terus. Kalau sudah habis itu akan datang lebih banyak lagi buat orang sugih ini. Nah, cukup dah. Ingat-ingat 4 perkara. Ini kalau dia mau bersatu, dia mau menggalang 4 perkara 4 orang ini, maka desa kita akan menjadi desa yang kuat, akan menjadi desa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita adakan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wabil khusus desa ini Paharangan, ya. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah suatu desa yang benar-benar desa yang baik. Amin, desa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ekonomi jadi ekonomi yang makmur. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya selanjutnya yaitu doa. Kami mintakan kepada salah satu Habib kembali untuk membacakan doanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'rad wal burak wal alam دافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معتر منور من اسمه مكتوب مرفوع مبدوء على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفسرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا
الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أسألك تأخلا بك واستغرقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشبقا وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu kepada para habaib serta undangan wabil khusus para alim ulama agar supaya nantinya mampir ke rumah saudara kita